Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi uyifata nk'igitambambuga, uyifata nk'umwana muto cyane rwose, ibyo ukora ntabwo bikubereye nk'umugabo ungana gutyo. Aya ni amagambo buri muntu wese yakubise amaso, utifashe ku munwa yahise yereka mugenzi we bari bicaranye. Hari n'abahise kuri telefone bahamagarana batangira guhanahana ubu butumwa bwari bumaze gushyirwa hanze n'umusirikari ukomeye, n'umusirikari utaragafuka imvugo rimwe mu ntare za Sarambwe, umusirikari wagaragaje yuko atajya atirwa igitutu n'aka na gato n'ibyavugwa n'ibihugu by'amahanga cyangwa se n'ibikunda kuvugwa n'uyu mugabo Félix Tshisekedi. Kera kabaye yise yuko ntawe ataniye n'umwana w'igitambambuga. Ibi biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ikaze mu makuru ari kuvugwa muri aka kanya. Gusa ariko kandi nituva kuri aya makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, unyemerere gato twikoze muri Sierra Leone. Mwigeze kumva imyivumbagatanyo ikomeye cyane, mwigeze no kumva yuko iki gihugu cyari cyasabye abaturage bacyo yuko niba batifuza urupfu bagomba kumara igihe kirenze amasaha 28 mu mazu yabo. Gusa ariko kandi uyu mukwabo wari washyizweho n'igisirikari waje guhita umera nk'uhagaze. Ibarura ryakozwe rigaragaza yuko abaturage 20 bivanzemo na bamwe bashinzwe inzego z'umutekano ubuzima bwabo bwagendeye. Ni nyuma yuko abantu basaga 2,000 bari basimbutse inkuta za gereza ndende baraturuka barasohoka barigendera. Ibya Sierra Leone bari kuvuga yuko ngo bisa nkaho hari hagiye kuba kudeta cyangwa se umuka wa kudeta wari wahumuye. Ikaze nanone muri aya makuru yacu kandi yanyu. Reka nizere yuko subscribe buri gihe uko mufunguye video zacu muyikora, bityo amakuru, ubuhamya, ibiganiro na gahunda zitandukanye zose tubategurira zibageraho mbere y'abandi. Jye wumva nitwa Rugamba. Reka duhere ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwaka urashize usaga inde myinshi cyane ubu butaka bwabayeho butarangwa n'ituze n'amahoro n'aka na gato. Gusa uyu mwaka birasa nkaho byabaye umwihariko ku gisirikare cy'Kinshasa, byabaye umwihariko ku baturage batuye mu bice bitandukanye, guturuka Masisi gukomeza kugenda za Rucuru, kugenda ugira za Kamanyu mu majyepfo ya Kivu. Abantu bari kwibaza ibiri kuba muri uyu mwaka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biragoye yuko bwakikira kabiri. Kera kabaye abanyamurenge bakundaga gushinjwa kugira ubute bukomeye cyane. Aka kanya bafite umutwe witwa Twirwaneho, ni umutwe urwana urugamba rw'inkundura ku buryo igisirikare cya Kinshasa babonye binaniranye. Ibirego byabo batangiye kongera barabihindukiza, bavuga yuko ngo ari u Rwanda nabo ngo rwaba rwatangiye kujya kubafasha. Ibyananiranye byose ku butaka bwa Kongo n'u Rwanda biri mu mpamvu nyamukuru zatumye Major Wiringoma adatinya kuvuga yuko Tshisekedi ameze nk'umwana rwose w'igitambambuga, uyu nguyu ugenda ukambakamba cyangwa se wicara aho yeretswe. Ariko se amaherezo ari buze kuba ayahe? Umuvugizi wa M23 ni Major Wiringoma yagaragaje yuko Perezida Félix Antoine Tshisekedi nta bushobozi na bukeya afite bwo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agaragaza ibingibi acingiye ku byitwarire akunda kugaragaza mu bya hato na hato ndetse n'ibyo akunda kugenda avuga. Uyu mugabo ibingibi yacishije ku rubuga rwa X mu rwego rwo kugaragaza yuko uyu mugabo Tshisekedi nta bushobozi na buke yakabaye agira bwo gutegeka iki gihugu cya Kongo. Majoro yanenze Tshisekedi asa nk'ukomoza ku mvugo akomeje gukoresha mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo manda ya kabiri, dore kwiyamiriye yamaze kwishyiraho akadomo. Ni Tshisekedi kandi mu bice byose yagiye kwiyamamarizamo yakunze kwikoma Perezida Paul Kagame ndetse n'u Rwanda, asobanura nka nyirabayazana w'ibibazo byose byugarije ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari n'amahanga ataratinye kuvuga yuko uyu mugabo ari nk'umwana murizi rwose. Abenshi bakunda no kwisekera bakabifata nk'urwenya iyo barebye ingano y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakongera bakareba ukuntu yirirwa azenguruka amahanga arira avuga yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyamwiciye ku bikano rwose, ngo atari kunyeganyega, cyamuniganye umwuka, ngo ibintu bimeze nabi cyane, umutekano mukiya, ngo igisirikare cyinjiyeyo, ngo bari kubiba, bari kubasahura, yewe ku buryo ibintu ngo bitakigenda neza ku butaka bwa Kongo ngo bitewe n'igihugu gito cyane nk'u Rwanda. Uyu mugabo rero kandi amaze igihe yibasira abakandida bagenzi be barangajwe imbere na Moise Katumbi avuga yuko bashyigikiye Paul Kagame ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Major Ngoma abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagaragaje aya magambo ya Tshisekedi yerekana yuko nta bushobozi na bukeya afite bwo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bijyanye nuko yitwara nk'igitambambuga rwose aho agaragara hose imbere ya rubanda n'imbere y'amahanga. Akunda kujya
Pompeo mu mbwirwaruhame akunda gufata mu gihe baba bamuhaye ngo agire ikintu avuga ku bijyanye n'inama ziba zabahuje, asa nkaho nta ngingo na ntoya aba afite ku bijyanye na gahunda ziba zabajyanye, uretse kubabwira yuko afite umuntu wamuzengereje ari we igihugu cy'u Rwanda na perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo Majoro Uwiringoma ati mu by'ukuri Fatish Tshisekedi yitwara nk'umwana w'igitambambuga, amagambo ye adakwiriye arashimangira ubushobozi bukeya bwo kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikari kandi rero yifashishije umugani wo mu rurimi rw'ikilatini mu kwibutsa Tshisekedi yuko yakabaye yubahiriza ibikubiye mu masezerano yigeze kugirirwa i Arusha cyangwa se yigeze kugirana na M23 ubwo bari bari ku butaka bwa Arusha hano muri Tanzania. Ariko kandi ni Tshisekedi icyakora udakozwa na rimwe ibyo kuba yashyikirana n'uriye mutwe yita uw'iterabwoba. M23 yamaze kuyikura mu mutwe w'inyeshyamba isanzwe iri ku butaka bwa Kongo. Yavuze yuko ari umutwe w'iterabwoba, avuga yuko ari ibyihebe rwose, yuko nta mpamvu n'iyi n'imwe abona yo kuba bakicara ku meza y'ibiganiro. Iherezo rizabiriye. Nyemerera gato twubura amaso yacu twikoze Sierra Leone. Abantu basaga 20 bapfuye nyuma yuko imfungo zisaga 2000 zari zimaze gutoroka gereza zasimbutse, kandi ahangaha ngo bari kwitkanga yuko habagiye kuba kudeta. Kuri uyu wa mbere ushize abayobozi bavuze yuko abantu nibura 20 bishwe kandi abagororwa bagera ku 2000 bagatoroka gereza mu gitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare, gereza ndetse n'ahandi muri Sierra Leone. Iki gihugu cy'Afrika y'Iburengerazuba cyacitsemo igikuba mu gitondo cyo ku cyumweru ubwo abantu bitwaje intwaro harasiraga amasasu menshi cyane mu murwa mukuru Freetown. Guverinoma yabishinje abasirikari bigometse, ivuga yuko yabasubije inyuma rwose ku buryo ibyo bari bagambiriye ngo batigeze babigeraho. Perezida Julius Maada Bio mu ijambo rye yavuze yuko benshi mu bayoboye igitero batawe muri yombi, kandi yuko hakomeje gufatwa ingamba zo gufata abandi bari bihishe inyuma ya kino gitero karundura. Yavuze yuko iperereza ryatangiye kugira ngo bamenye imvo n'imvano n'icyo abasirikari bari bagamije. Umuyobozi w'agateganyo w'ikigo gishinzwe amagereza cya Sierra Leone, uyu ni Colonel Sheikh Suleimani, yatangaje yuko mu gitero cy'amasaha 2 abateye bagabye igitero bagonze irembo bakoresheje imodoka nyuma yo kurasa amasasu ndetse no gukoresha roketi, amarembo akanga gufunguka rwose ngo bikaza kugorana cyane imbere muri gereza. Ku wa mbere rero umunyamakuru wa Reuters yabonye inzugi zafunguwe cyangwa se zavanyweho burundu rwose ku buryo ngo zari zanajugunywe, hamwe rero n'ibirundo by'imyanda yavuye mu isuku yari ikomeje kugenda ikorwa kuri iriya gereza. Ku wa mbere kandi abapolisi basabye abagororwa gusubira muri gereza. Mu itangazo ryabo banatanga ibihembo ku baturage batanga amakuru y'aho abaturutse baba baherereye cyangwa se baba barengeye. Umuntu akibaza niba hari umuturage n'uyu n'umwe ushobora kwemera gushyira ubuzima bwe mu kaga asobanura ko umugororwa yaba yihishe cyangwa se yaba yarengeye, na cyane yuko umubare munini w'aba baturage bari kuvuga yuko byanga byakunda ngo ari abantu binjijwe muri iriya gereza cyangwa se ngo ari abantu bari bamazemo igihe kinini kandi ngo bafunze ku buryo butemewe n'amategeko, ngo bityo rero ngo bikaba byaba imbarutso cyangwa se impamvu nyamukuru yatuma aba bagororwa benshi cyane babarizwa muri izi gereza batemera rwose kukuba barangwa cyangwa se abaturage bagomba kuruca bakarumira ntibavuga ahantu ngo baba bararengeye. Hari n'abari kuvuga yuko ngo abaturage benshi bari baturiye ino gereza hafi y'uno mujyi wa Freetown. Abagororwa benshi ngo bahise binjira mu nyubako z'abaturage batuye ahangaha, abaturage nabo bakaruca bakarumira, bakavuga yuko nta kintu na gito bagomba gutangaza ku bijyanye n'abo bantu baje babahungiraho bari batomboye bagacika umunyururu, dore yuko benshi ngo bari banafunzwe ku buryo bubi cyane, yewe ngo bigoye ku kuba babaranga aho bari cyangwa se bashobora kuba babavamo ngo bakaba bafatwa bagasubizwa muri gereza. Reka ngushimire cyane gukomeza kubana natwe makuru yacu yose ndetse n'ibiganiro andi makuru nakagaruka. Imana ikomeze kubarinda no kubishimira, turabakunda.